Vidi se pliva, u kutu se igra. Vama su ruke tu i kad spuštate vi sa rukom zakrivate svoje lice. Spuštaš, one su ovdje, da se obraz vidi. Eto. Ne ovo, to ne, stani. Svi sedam, ponovi, jedan, dva, druge, pale, treći, četvrti, peti, šesti, još jedan, gratis, prvi, drugi, treći, četvrti, peti. To ne igramo glanoć, ne igramo gostu, igramo vlaške igre, radimo sljedeće. Prva, druga, treća, četvrta, peta. Prvi, drugi, treći, četvrti. Taj. Znači nemoj da okreniš ovako se prema njima, da okreniš leđa publici, to ne. Nego gledaš, koketiraš sa publikom, sjedi dole. Kao na stolicu da se... Da, a dole ćeš spustiti noge, razumiješ, kako bude bina pa ćeš dole da spustiš noge. I oni kad krenu da igraju ono desno, prvi, dva, drugi, dva, ti tu, joj Bože pa pogledaj, oni igraju, ja ne mogu, pa zašto ja, pa tako pa vamo. Ja njega ne mogu sam pomoći. Drina nije sama. To znači, kod vam da me ufatite moju ruku. On vuče sa mnom. I šta je sad vaš zadatak da vi vučete sa mnom isti pravac. Ajde sad svi zadavljena. Krenuli. Mi smo krenuli. Ti kad mogu reći? Može. Drina krenula svečano za Berlin. Smotra čeka. Ajmo.
Pa ništa, reci, ja sam Danijela. Ja sam spremna. Aj, rec lijepo. Uprava je Uprava je spremna. Krećemo. Berlin nas čeka. A ba iskreno recite kakve su. Super, kako da je pravio super. Tanja pravila. Šta očekuješ od ove smotre? Očekujem dobro društvo, dobro prijateljstvo, da se djeca fino druže, da se i mi odrasli fino družimo i da nastavimo na sljedećoj smotri ako Bog da u martu. Ti se večera, crna kapa s pola koske šećera, veselani kapa i večera, samo neki malo dobro postera. Kako ste, predsjednice? Dobro smo. Dobro, a? Ja, a kako ste vi? Jeste nervozni? Ne? Ne, veoma smo oslobođeni. Jeste popili rakiju već jednom? Jägermeister. Može. Evo ti ovdje. Glup sam ja malo, izvinjavam se. Jesmo spremni? Jesmo. Jesi ti spreman? Što ti glumiš? Ha? Što ti glumiš? Ja sam vloger. Vloger. Gdje su zubi? Gdje su zubi? Gdje su zubi? Gdje su zubi? Snimam vas. Izlazimo gore i postavljamo se u polukrug ko što radimo probu, ok? Samo da stanete u polukrug i ovako za ruke, da se uhvatite, da osjetite binu. Bina je jako široka. Morate malo više naprijed da izađete da igrate. Da smo mi? Čuvaj, malo gledaj. Nasmi se, izaćeš na televizor. Samo da znaš, snimam te. Duki, Anja, šta red za kameru? Jel imate treme? A? Jel imate treme? Nazad, morate nazad. Ajde za korak prema meni. Morate vamo, bliže meni. Bliže meni, svi. Ovo je sredina ovdje, vidi. Još nazad, još, otvori. Ajmo, dođeš. Malo se nasmi. Jelena, ona crta tamo vam je sredina.
Dobre. Ova crta tu iza vas, jel vidite? To je sredina, ok, pamti, to je sredina. Jako dobro. Ajmo ruke. Brzo, brzo, brzo. I na sav glas da vas čujem, Drina, na sav glas. 3, 4, sad! A nemoj ništa dirati, sam tako. Jedan, Drina! Ich bin aufgeregt. Jel imaš tremu? Bisschen, hat Dijana Krivokuća, a igru će nam predstaviti Kut Drina Augsburg. Thank you.
93,66 bodova Trina Augsburg. Srebrno.